reka nongere ngushimire cyane wo ukurikira Yes TV by'umwihariko wowe wamaze gukora subscribe, ariko kandi nkubwira ngo ndihanganisha umuryango wa Pastor Theogene. Uyu akaba ari umwe mu bavugabutumwa bari bamaze kumenyekana aha ngaha mu gihugu cyacu, gusa kuri uyu munsi kuri iyi saha akaba atakibarizwa mu mwuka w'abazima. Aya ni amakuru rero yatugezeho ahagana ku isaha y'isaa tanu n'igice z'ijoro, nibwo iyi nkuru yatugezeho. Biravugwa ko mu ijoro rya tariki ya 22 Kamena 2023 ahagana isaha ya saa tanu z'ijoro nibwo inkuru y'akababaro yatangiye gukwirakwira hirya no hino ku mbuga zitandukanye, by'umwihariko kuri social media ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye. Bivugwa ko rero umushumba Theogene cyangwa Pastor Theogene Niyonshuti wari uzwi ku kazina k'Inzahuke yitabye Imana ubwo yari mu modoka ava i Kampala. Aya ni amakuru rero avugwa ko Pastor Theogene yahagurutse i Kigali mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 22 Kamena 2023, ubwo yerekezaga rero i Kampala agiye kuzana abantu bari bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo bari mu nzira rero bagaruka bava Kampala, nibwo haje kuba impanuka ikozwe na basi itwara abagenzi yo mu bwoko bwa Simba, maze iyi mpanuka ituma iyi basi ibagonga mu modoka barimo ibikubita hejuru. Amakuru tumaze kumenya rero kugera ubu ni uko bari bakiri kugerageza kureba ko babavana munsi y'iyo modoka, cyane ko ziriya basi mubizi ko ziba ari imodoka nini. Gusa uyu mushumba biravugwa ko yamaze gushiramo umwuka. Amakuru tugikurikirana ngo tumenye uko bimeze kugera ubu.